Masina sigi tatayo dhase sida chek macha mayamse si khara pugre si gari sida chalije pulapna macha je moin hapke je chek samri ga yankhai hapa samri yankhai the big thal sina hana sagi ba chek singuni curing to bolo chalaba somna kan gi su lo chalaba ni curing to ba sina achobo size tu ni da lai sina si curing to bolo re somdana nung ji lo de ya roi lengoi ga 10 ka di lai sina hoju je curing to ri ba nung ni chek ne ba hoju curing to ri ba ni sina si ju curing to lo chalak ka dore nong ni ga tawdi loire ni si pareng sim lai re ado som gi ju yarab gu mane som nakan gi si gi amma sidi kitang di wali asimaga matam kha tawra ga di ya sina ngasi gi saba che hoju gi sari ba som nakan thamaka do ni sina mo thambam lai tre ba si asina akoi gi rejection de akoi consider na ba thamba sina 10 amasna lengoi silai le me from the sari asigi saba ho bu da ngai le dana silai si sa gi ba me nung lengoi 10 pun ha ko sa le nong mada ahum lak ne akoi na si ising kapi si ayuk nganta da ma swaina hojik nuksa sarakpa saraga chek khara kangkhalakpa timing leidana ayuk ki kap ke bada ada hojik nungthin da ma kape ada hore nung dor ma kapan ahum lak kapa je akoi 10 days kumba kape customer da pi ding da phajana curing to hodra ga de he stone 10 yaroga sawa pone na ising je hana sida phajana curing to hodra ga de hayeng ising adum kauraga leibdo adu tawe adu na si phajana curing tawna bana water curing ne khoi gi je hoji chemical season adri ko hayeng chemical se powder di tawraga lakpa ngam da le chemical curing tawraga su ising gi dum chai ne khoi chemical curing tawraga di hoji water curing tawbada changi ba numi se sumaina changdra ju yadi yar ne ba moina haibada di within 3 days ta ising chai dra su ya ba haibane adubo akhoi ising gi dum chai ni adu 1 week ti long ni chai raga adamaina tawjari hoji lairiba mayam se ising loi sai si makhada lairiba mayam se di hanagi sekne khara am logre moidi ising chai da su yarba kangbun somgi ju 10 days mukti sujala bane ising chai ba si ju yai yara ba sekne somna kan ge ju sigi pareng ju ada full strength lakpada di cement di 70-80% my strength je lakpada tha amuk changmani ko 45 days ta 70-80% strength laktoine ado khoi khujik adu yongna strength budi oidri but still kandiam kallabnis somna kan gi ju chai do wali som gang bu si ju curing to go do ba si namini ni guma chai di yara ni som gi ju sineme